Yang kedua, sidra urinang gecom lako lillah karena Allah Ta'ala. Kan kepaksa, kan gerupah. Gebi pahala oleh Allah Ta'ala. Lagaikan ngecom siga hajar aswad. Man pajan rempok com? Oh, tengku ko ja umrah. Ko ja waji. Nejak waji. Ino ne pasopeng. 10 ton. 20 ton tak pereh. Punya dumra ni awai ni rumpok selit melasah ngan kapai. Tengku ku ja umrah. Taja umrah 12 euro tanya di tanah haram. 6 euro di Makkah, 6 euro di Madinah. Ketika tatawaf Ka'bah, hana trok-trok tanya Mbak Hajar Aswad. Pakan karena getanya urang Asia, ubit-ubit, awak Afrika tuut mantang dengan long. Nya mantuk ngan tuut awaknya mak tatawaf tu duk tu hai dah dah le. Belaan dan pegah dron urinang kamu ragam payah. Manfaat je kamu minta pahala dengku yan batai rumah nincuk you. Allah dengku long hana batai minta lain. Tungku batai long hana aswad dengku batai long mirah jit. Tungku ilong batai ka bekah minta lain. Tungku ilong hana batai hai minta jit. Yan kehnya ni drone min kalian ibadat. Yang terakhir, apabila drone urinang nemu sutubuh ngan lakau lillah karena Allah Taala kan gerupah kan gepaksa nabi la Allah pahala nabi la Allah Taala kepada drone lagi kan poh sida kape lam suh perang teman kah ai tapoh kape nyan si malam 10 dro lehero kepada cekak mati yan ban hai minyan kalian ube-ube raya ibadat drone urang urang inang. Makanya hai urang Syekh Bandung, hai Tungku Abang ya agam berhati tak bak ni pilih urinang. Karena urinang hana sama mandum ji. Karena urinang na model urinang belaan dan pegah dan tuang ke promoh dah mau ke bak jamak juga. Karena urinang walaupun samban hi ian ngi anti phuk beda-beda. Ya pegah le urang tuha perangui 10 ni bak uri inang butatim tanyang ni bak ulama maya hana tadaah perangui 10 nyan wahai dengku buh bekle murumah tangga perangui yang kepunan perangui ulu bu jih bek dayu si panjang masa tapu punuh mentang perut yang nadi ke menyebut dayu jipuhu ni mata dan kalian ululan tabah tikuh hirumpak tabah tikuh hirumpak dengot ni hilhero lampur demria pulang dekat tu nyadra nungku abang merumpa urinang perangai ulu na perle bek karu bek yubut tepu nyebit dah yubut jadeh perangnya kele musuh contoh ha temasinang yang 4 na lumpuang ke tak tegun kuah pelik laga 3 beh ngan ugrah menyaurinang perangai ulu puisat kuah peliknya kuah pelik aje empeun nambek kurang kan dapat jauh putra yang na halah hai ma behek long boy pak siga-siga lu leke buat kata untuk datagung kuah pelik hai kau permunya ni long puyang na pak ke pajoh hoi kecap pelik-pelik ke pecik ke pajoh bu yang gak kamatret danyo aulian yang kedua perangoi urinang perangoi kubu bot jih jet tayu sepanjang masa tapu punah mantang perut yang nadi ke menyebit bot tayu tidak bicara. Jadi urinang yang perangoi kebu ji hana perle baja-baja lagak ji. Si uro seput ngam baja golkar ka bak umayu. Ka bak umayu ukhu watu. Ega ukhu uyu bak watu nyo kon kembali. Menya urang agam ke bapa de sinale. Urinang yang perangoi kebu ke bapa de 5 nale 3 agaknya. Lalu ladong si bai tengah langkubang. Bai tengah langkubang ka tengah de nempai. Hanaga urinang langian. Urinang begat berservis. Leh berservis urinang olehyan berjemat magun. Nala ada murung kan hana jemat magun. Magun jemat tapi bagi ban hana permun ke magun. Bak siwra ke kun lelakau ke. Hai ha rujuk adik yang 4 long. Itanya untuk malam na jame. Tho jame
hai gaknya jamun tepat buat ngelung igaan ke buat juga malam ilung awai merumpok dengan kata ke hana jadi malam jadi bagaimana teman hai bapu jadi igaan malam ceramah nasah danyo sehingga gak minta derma dan teh saja bu buka puasa bak kecik bu sawo bak kedanyo bak danyo oh kaget munan abu sinyak dan teh saja gebudah abu sinyak gebudah lakau hai ji bu sawo kemangat ke ngulai rempau geblo kuih agar bacup ngat lepi dada tu gebudah lakau ya kudai ke belanja geblo doge geblo wortek geblo rumpun geblo bumbu masaku mangat mameh kuah geblo depung agar sabo mangan lepi daku tu mangat lir pajah bu sawo gebudah ke jawab rumah ke karena rumah kaknya punakan hana perumun kemagun kah najak magun hana perumun kemagun gecok ongkol play lam langong cok dogi play lam langong cok depung agar play lam langong na kira-kira gaduk kuah na 15 minit kalumpuk gule gecok ke pusoh lam bangkung kaca na kira-kira 25 minit tu watek imsak gepego lako ge abu sinyak ne bodoh le saat hai kasawo ne bodoh I tungku I abu sinyak gepegongan tungku ne bodoh tungku hai tak payah busawo ge bodoh orang yang geduk samping meja geboh bu geboh hungket patai geling kuah kai trun gulai ke depan ke iang menan kekulena alah hai tungku mutua hai gedanya orang sekitar malam yang tungku hai pakan I gedanya merempak Lailatul Qadar tungku hai Lailatul Qadar pekan hai ke pegah jamun nya Lailatul Qadar keruh iya yang ka keruh kuah dengku nang mendoa dengku budah dengku mendoa habis tabah pucuk tamah tabah pucuk habis tabah pucuk truk tamah tabah pucuk lain habis buku ke baca doa dengku bang ujem kapoh sikurung hai kapala laga kapoh sikurung kuah keruh irah jaro bekerana keruh geketi kuah deng omang kapala Gehoi urinang, hai hot tu. Yang palong luar orang tempat bro. Ada bang lihat. Hai. Dupung agagar hot apa? Yang toh dupung agagar, lampluk kuning. Oh, lembeke bumbu masaku. Allah, mai kata. Hek gok doa. Kapoh si kurung ibu tahu dah nampak pajo. Cok kuah pak kata. Ka cok kuah ka khub ulai lagi helm nunggu. Maham kaji hek dikit lagi nyan. Makaji urindang berjemut mah. Berjemut magun oleh nyan purangui urindang lam purangui kameng yang kenyan yang god pakak purangui kameng god ning kalian kameng disiplin kanyo kameng iji watai seput napi arah setot hana langsung iwa rumah punya kameng oma dengku kameng lung hana iwa dengku pu kameng landu oh ji na tugah hero ka ang jemarum oleh nyan kameng lam disiplin bersih gleh walaupun tempat ji kata pelitur ngenggat tapi ni kalian kameng tetap ipegleh kanya oleh alam kameng setia walaupun kameng yang kata let kata picrok tapi monya dihadang le anak tetap idang ibi sangkeng sayang tat kepada anak ibut aki-aki dalam langit ibi ka anak idon mi nak sayang kepada anak tak sayang kepada anak na negara aki macam BI kan ana baik lagi nya makanya perangoi wuluh nagat perangoi kebuah nagat yang gad iaitu perangoi kambing oleh kerana demikian hai urang syik memandum yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dra nur agam dra nurineng getanya hodep dalam rumah tangga saling bantu membantu iaitu supaya rumah tangga getanya jut ke rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ya, hadirin sekalian, urang syik memandum yang ulun muliakan. Bak malamnya alhamdulillah getanya kata laksanakan peristiwa, kata laksanakan dan peringati peristiwa yang sangat besar dalam agama getanya, yaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mimi mandum urun syik lama mandum yang dimulakan Allah Nabi pernah nekun pernah pegah Nabi ulunnya berasal daripada dua dra urang agam yang kena kohta yang kena kohtaku
So yang pertama yaitu Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail kanya kena kau daku mi? Kanya kena kau daku Nabiullah Ismail? Nya kena kau daku kibah-kibah sejarah. Ya dengar lu pegah sejarah bacut. Jadi, taduk mangat letak. Bek rugo tewa anak nampak dua. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ini kalau pegah sejarah bacut. Itu le Namrud di Babilonia. Apu ikalan Nabiullah Ibrahim hana tutung sehingga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ibrahim untuk hijrah ya agama ke deh Palestina. Jadi bak tengah-tengah neja nekala untuk dalam sabah nangrau anak muda dalam nanggraunya tengah gabuk-gabuk pakai baju laga berhias-hias draw ketanyang le Nabi Ibrahim, hai leung kala ngata urang kata mandum kabeh tari-tari kabeh cantik-cantik kabeh lagak-lagak ha tanu ja geseut urang pemudanya tanyang kamu idhut tudoi tanyang tho kata anak Ibrahim mim Babilonia terkejut nih watai dengan nan Ibrahim karena namagah di Babilonia nasira urang yang nan Ibrahim hana tutung itet lea hana tutung ipajuh leapu itet le Namrud yang itu dai pegah adru Ibrahim ikamo singgah na pesta na acara anak raja singgah ipilih lakau ya rupanya anak rajanya hek ke paksa hai anak yoh manteng nalung hai anak mentua yoh manteng udip long tang mekawin hai anak supaya mangat rumput kalian melintai long pu kun le tuan putra alah hai ayah lun ilung halun tem ayah mekawin duda kabrak tat ke paksa ke kun tu alah hai ayah yang memang perledra ni lagayan hai ayah ne pusapat ubena anak muda yang nalam nang grodro ne pusapat ubena anak muda yang nalam nang grodro ne yu musapat bak saboh lapangan long lon budah lon pegah haba long deng dan lon pilih kedra lon toh yang galak dra lon pu keji anak orang kaya pu keji anak orang kasin pu anak bangsawan bukan anak bangsawan sehingga pegak pengumuman le raja pada hari sekian pada hari bulannya tangganya anak raja tuan putra pilih judo nyan ke putanya yang mana urang tebok yang nalam nangroyan sehingga abeh musapat urang dengku bak saboh lapangan demi anak putra ia pilih judo kedepu adiknya le Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim menekan genak jauh Palestina sehingga abangkan depu lagian tingat Nabi Ibrahim nyosang hana tajak kedeh le sehingga genak Nabi Ibrahim kenan bak lapangannya Nabi Ibrahim hana nedu di dalam lapangan epat ilwa lapangan nedu epat gedraw ke iyuk bak kaya rayu yan kala sehingga tengah-tengah lagian nada pengumuman kepada seluruh gutanya mandu masyarakat yang kana lapangan tuan putra akan naik di atas panggung kaku tuan putra di atas panggung yang ketika tuan putranya di atas panggung nukalan langsung atuh Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ibrahim pi nukalan atuh tuan putroyan sehingga kekun le tuan putroyan mbak ayah hai ayah ilong hae lain ayah ilong yang ye yang dah yang yuk bak kaya je Nabi Ibrahim nebut jarau tuan putra kalon long hanya sidra urang musafir yang akan lonjak je iaitu suruhan daripada Tuhan long duda balik pakai ban ke pegah lom jadeh si cok iaitu Nabiullah Ibrahim pertama lam istana yang kedua lam istana nepu nikah Nabiullah Ibrahim alaihi salam
ngon tuan putro sonan tuan putro nyan Siti Sarah yan punokon gejak sidrawa gu ino kadua gejak putra-putra Sarah len Nabiullah Ibrahim neba kedeh Palestina segalam truk kedeh truk bak sabah nangrau lam nangrau nyan yang mat kuasa Fir'aun kan Fir'aun masa Nabiullah Musa Fir'aun bak masanya putra bud nagat asai kalian uri nanggop yang tari hanjut sagai kalian cikang met buah domi asai kalian yang uri nanggop yang tari haibi rupah man pulam putra Sarah cukup dari sehingga kekul Nabi Ibrahim hai putra Sarah hai Sarah nyo hana cara lagi nyo me kalian kata le rajanya icok kata paki ho mana cara sehingga gepegat tuk sabah tung le Nabiullah Ibrahim neyuluk putra Sarah lam tung yan gegulam le Nabiullah Ibrahim sehingga curiga tanya hai putra yan natapu pi hai putra yan natapu pi cipudrun ipudrun gepudrun le Nabiullah Ibrahim ikalian ru baik kalian kasih draw rinang duku cukup cari icok tu rinang yan ile raja ibtamang lam istana sehingga nepega Allah ya Tuhanku ya Rabbi putra salah lun ya Allah sehingga inang lung ka icok nekun Allah Taala Ibrahim hana salah kata Ibrahim hana salah kata sehingga gak biak pubuk yang kon dia atu isteri kata yan ke hotel lagi yan dinding istana bunokon nepeg deh kaca le Allah Taala deh nekalan le Nabiullah Ibrahim iraja dalam sebuah riwayat pegah inikmat putra Sarah dalam sebuah riwayat putuh jaro dalam sebuah riwayat tutung jaro ilake maah bak putra Sarah ya duduk ikan lalam atih boh miang Sarah hae fikir dengku mirah tat inik putra boh hidomi boh hidom cabut le Allah yang kehinan baru menyesal raja ilake maah rupanya nyo kan urung biasa nyo urung yang sangat luar biasa sehingga ilake maah bak tuan putra sebagai bentuk permintaan maaf ipilih sidro anu dara yang nalam nanggroyan hamba sahaya yang cukup dari lam nanggroyan yang dihadiahkan kepada putra Sarah gejak dua gebunoken patai gewo kale gejak kedeh Palestina dum natrep Nabiullah Ibrahim alaihi salam di Palestina dengku hananu gemana anu na yang hana yang ke anu gemana anu na yang hana yang ke anu umur ke 80 tahun sehingga kekun le tuan putra Sarah bak Nabiullah Ibrahim hana neulun hana mudaleh hai Ibrahim tapi sayang tat apabila hana nedraw anu karena dron siro nabi dron siro rasul man paki bancara hai boh pu ki bancara bahlum pekawin draw anu ngelamiat long yan kuh nu kawin Nabi Ibrahim ngan Siti Hajar sehingga nanu sonananu Ismail sehingga mucemburu duk bunakan le bak Siti Sarah masa bajih nanu baklung hananu iganyan pedudok kananu yaitu Nabi Ishak bak perumoh yang pun nanu yang kedua bak perumoh kedua na anu yang pun sehingga trip dapat trip tepat tinggal Nabi Ibrahim gaknya cukup berat gejaga keadilan pakai gua barang kapat apa bak surah gedayun naga puah-puah makanan nyo tetap ile nujuk kepada Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ismail yang manteng ubid sehingga kun Siti Sarah yan bandron Ibrahim maya ke anu long sabe-sabe ne pududau moya ke anak ji sabe-sabe ne pawai
ilung hana rida ku lagian nucok mama nucok anak-anak niubah lain kedeh bet tepat ngelung dia mengadu le Nabi Ibrahim ba Allah ya Allah Sarah jamun wate hana anu elong ipu kawin lo mangat nanu ketika nanu yucok anak-anak yucok mama yubah lain sehingga nak kun le Allah Ibrahim patih pu yang ipegah le Sarah sehingga terkejut Nabiullah Ibrahim dengku hayu tat Sarahnya putra permintaan ji kabul oleh Allah yang kehian gecak tu Nabiullah Ibrahim ngan cak tu Nabiullah Ismail alaihi salam ngan Siti Hajar le Nabiullah Ibrahim neba bak saboh tempat bek le antane pegah na bak kaye musiun na leung tan yang kehian nang Nanggro Makkah. Makanya penduduk asli Nanggro Makkah yang merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Katrep di sinan sehingga Nabiullah Ibrahim karayo nekun lema aguh Siti Hajar. Hayanu ilong katuha hayanu mutua. Tamu kawin hayanu supaya mangat lom merumpak kalir melintelon kekun le Nabi Ismail hai mak ilong hai mak halun mekawin nilai mak menyamantang nadron ilong mak halun mekawin karena apabila kalun mekawin hai mak kasih lon kamu bagi ke gob bah kasih longnyo hai mak hai berkedron sepenuh ji yang sehingga aleh bakiban dudo ge pegah lem sehingga jadeh si ge mekawin Nabiullah Ismail. Gedepu ipat le Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Gedepu di Palestina. Nabiullah Ismail anak kai mekawin. Gejak dengku deh gedoh dari dia. Enggak kaler melintai aku. Anak bak ayat enggak kaler melintai iaitu anak bak Siti Hajar. Ruk kenan gebi salam. Assalamualaikum. Tok pintu hana urung saut salam deh ne dengar su tapak aki ja kram krum sehingga Nabi Ibrahim punakon katingat latih ya Allah muya lagenyo cara ija purumo Ismail nyo sang urung hana ged irumoyo sehingga kebuka ada pintu hai urung tuha laga pubuh kenau hai hana lun tanyang nyopu butoi rumah Ismail punya butoi pekan dengan putra salah hai ke lun tanyang putra hanya tanyang nya butoi nya rumah Ismail hana harupa pertimbangan ni lung hana mengayu piyo pi sehingga ke Nabi Ibrahim ha tu apabila tu iwo suami kata tak pegah seat bak suami kata amanah lun nyo orang pintunya dayul he cukup bengeh macam kepegah lagi kan hanang muda tune urang pi truk kena kayu ala orang pintu gop hana mupu mucap pi hana mupu urusan pi hana trep lenyan mutro dik Nabiullah Ismail kan wo Nabiullah Ismail alaihi salam ketanya nang tek hai pu memek tak bai dom pun ajame tanya nah mana tayu piyo pu tayu piyo ro mana tabi'i hai pun tabi'i mendari piuh dan bekem rata takaran lagi draw no cik menjala daum udah kagak gelam di mana pakai ban teman hai pakai ban kalau sel ya awak cukup bengeh long baca ke pegah guyulah orang pintunya nemo Nabiullah Ismail hai nang long menutut soleh draw no yang bahasanya nyan ayah lon Nabiullah Ibrahim nejak dari Palestina nak kalian kata nyan guyulah orang pintu merupakan gata guyu taluk baklung getaluk adengku sehingga gemo maa sehingga nemu kawin lain Nabiullah Ismail alaihi salam juga seperti demikian gejak kalian rupanya jet getuang getitip pesan tak pegah sehingga suami kata nyo orang pintunya tak pegah bek tayulah le nyo merupakan kaget yang kehinan mulai Nabiullah Ismail alaihi salam nemanu sampai truk kedeh Bak Hashim sehingga
Hashim nana iaitu Abdul Muttalib sampai truk ba Abdul Muttalib keturunan Rasulullah, keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang Abdul Muttalibnya merupakan nek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kehinaan hai urang Syiah memandum yang dimuliakan Allah. Abdul Muttalib watayan kana dia. Dalam sebuah riwayat ani inang put. Ani agam kana ti kurang. Nemu ka oi le Abdul Muttalib. Ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi, ya Sayyidi ya Mulana. Apabila terus ani agam long ya Allah, tiploh long muka oi, long sia saboh ba Kaabah. Sehingga duda Purumoh Abdul Muttalib gunakan yang kakak Tuhan, yang hanya mungkin untuk hamile, kahamilom. Sehingga cukup jai urung ja, bak purumoh Abdul Muttalib. Hai, puka depu urung Tuhan kahamilom, urung Tuhan kamu melom, urung Tuhan kahamilom. Sehingga truk kenan. Yang ketika truk kenan, hai urung Syiah Bandung yang dimuliakan Allah. Lahir te anaknya, gebuh nan Abdullah. Yan ban. Sehingga watekan Abdul Muttalib nyo karaya-raya tingat ke jamun pernah gem ka oi. Oh han ge peglah ka oi. Oh ge peglah sayang ke anu. Sehingga bak saboh saat dua rapat Abdul Muttalib ngan anu. Hayana lon. Ilon jamun dalam ka oi hayana. Apabila gata truk siploh nyo gata akan longsi ya saboh bak Kaabah. Kiban persucuan daripada gata. Anak daripada Abdul Muttalib pun kun ayah rahmat kepada Allah Ta'ala yang kan dijadikan Drawan sebagai wali kota Mekah, yang kan dijadikan gedanya keturunan daripada Nabi dan Rasul. Maka kamu bersedia wahai ayah lun untuk nasiya sidraw kamu bak Kaabah. Man pakai bancara tarik loteri, tarik di loteri. Wajah cari lotre dengku karut kepada Abdullah. Tinggal Abdul Muttalib. Ya Allah, baik ke Abdullah ni ke orang lain berangkat juga. Tinggal tarik lotre lom. Ka tarik lotre lom. Rut pula kepada Abdullah. Kun le Abdul Muttalib. Kata pegahan tapi icoknya lom. Tarik tiga truk nu. Tarik tiga truk lega dengku. Rut kepada Abdullah. Sehingga keputusan ji Abdullah yang wajib taku. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yan kuhnyan Rasulullah nepegah lonyo berasal daripada dua dra uru agam yang kena taku. Yang pertama yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam dan Abdullah ayah kena taku cit tapi dudo hana jadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga trip Abdullah nepun nikah dengan si Rawrineng yaitu Aminah. Yang kehnyan ketika Abdullah nepun nikah dengan Aminah, hana trip daripadanya Aminah mumei. Abdullah nejak berniaga ke negeri Syam. Truk ke Madinah sakit ke. Sehingga newo kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati Aminah gunakan bangga depu suami yang tercinta Abdullah kahanalikan wa ba Allah yan bang seolah-olah Aminahnya hudib ketika gemak jenerop patah gekalan ulangit sangsar langit muputing gekalan udonya gekalan ate bumau seolah-olah bumoyo tang renggang sang bak mata Aminah yang berhancur hati ku karena ban mu kawin menteng ka necok pulang li Allah Subhanahu wa taala yaitu suami tercinta seolah-olah nekun li Aminah. Dada sang bekah muulah sang saat lon pandang cut bang niaga nepegah neja rijang neriwang
ternyata lehnyan halle negisa tinggailah anu lam kandung badan harap putih manggetanyo dua tok lung thu le mi kadot anti ni na cara lo yang keheluhnya yang ban lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Niba Aminah bacut teruk lem pegah ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala nepedu padim boh mukjizat yaitu Ba Aminah. Yang pertama, Aminah ketika mume hana gerasa ubena apuh apa hana mangat. Karena ubena urineng mandum-mandum yang mume lazim ji. Nya mandum-mandum gerasakan apuh apa hana mangat. Kenyomi wate taja sang-sang mek mano hana didekalon. Taih menguniring sang-sang lagi mata mu balik. Taih dicerup sang-sang nampang yup dru. Taih menggelintung sang-sang lagi gunung ya tu dumpan tak pegat hana mangat. Kenyomi bahkan menyuruh-urung jamun nak pegat lagu lom. Yang kekarang lain lagunya keceritakan keadaan getanya mumin, getanya hamil. Di antara lagu ji bulan yang ke phone pi hingga lom tunte. Bak bulan ke lehenyan baru nyata, bulan yang ke pun rame gop tanyong, bulan ke limang letan puhawa, bulan yang ke enam sakit lam tubuh. Bulan ke-7 makanan gomba, bulan ke-8 sakit lam tulung, bulan sikurung lahir udonya meriri manau yang karamboh klung. Meriri urang balah gunama, meriri panyan peabeh miyu, meriri anu yang kaulema olah higata geti manggucum gedoda ayun si bijeh mata yan minyak urung jamun. Tapi ubena apa hana mangatnya hana gerasakan le bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah yang tercinta. Yang na haimi nemulumpa le Aminah truk Nabi Ibrahim dia pegah Aminah. Yang katakan dong yan Aminah segak-gak makhluk. Truk Nabiullah Adam dia pegah Aminah. Yang katakan dong yan Aminah Nabi akhir zaman munan yang na gerasakan le Aminah ke lagi gedanyo igedanyo hawa tu truk bak silop swallow tu cang tu sambai sang mangat tapaju baca cakap mengetengut gede kanya tapi Aminah hana lagian oleh yalam lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kedua lam Aminah hana gerasakan sakit melahirkan. Kanya hana gerasakan. Igetanya truk bak burung na. Bahkan na gepegah burung mati madeng. Yang kan gepia-pia betul yan. Inan ke dah depu uri inang ketika melahirkan pertaruhan jihnya nyawang. Itanyo abu hana tateo nyan pakibang sakit melahirkan. Karena tugas gedanya asal ka sakit purumo, yak minta becak, yak minta motor, yak minta Honda, ba gede urmoh sakit. Truk rumah sakit, icok tanya le awak sok baju putih, ibdamong dalam gambar. Itanya pada duk. Ilu agro duk pipi rokok agro. Nyamburakan tegal lampu ke pegah ke menjanji sehidup semati. Iyan rap mati dari. Duk agro hendak berumur tepu. Tak boleh capih pula depu mi lahir Nabi dan lahir Rasul yo hana sama ke kita nyo lahir
Ikatanya lahir rat tempat dibi. Lahir para nabi dan para rasul bekah perut iuk pusat ia tuh beruk nak. Kemudian tucop lagi sat. Pakar lagi nyan karena nabi dan rasul orang mulia lahir rat tempat mulia. Ikatanya orang kek lahir rat tempat kek. Oleh alam mukjizat ketika lahirnya baginda Rasulullah jin hanji ulangin. Karena jin di malam ulangin. Pubut jin ulangin. Ia dengar malaikat idih pegah-pegah habar tapi kerodro wagu. Ketika amalan getanya gupe gedih ulangit li malaikat. Amalan getanya yang getnya cahaya-cahaya. Getanya li malaikat, hai tupa amal yang lagak tat. Atas sirabumah, atas siramlah anak tungku pulan di kampung Cet Tarum. Idengar le jin. Ramlah anak tungku pulan. Teruk kena bagi kalian tengah ke ibadat, tengah wirid, tengah ke sembahyang tahajud isah dalam jantung ke. Hai baik tiga tat ke budak malam ke sembahyang tahajud. Sakit ke tengah hurang ansep tengut. Kaku menyabarakan kadang nak sembahyang tahajud 8 rakaat ino kadua. Menyabarakan naratif 150 naratif sirbe ino kali 50 mak kena mentang. Mia berakan na puasa Senin Kamis ino kahanali yan isah lejil lam jantung yan ketika lahirnya baginda Rasulullah nyo jin hanji ulangin olehnya lam lahirnya baginda Rasulullah nyo hanamul abu darah wiladah ikutanya nah yang ada dalam darah wiladah makanya anak min ketika lahir itu semanau ino kena programi kai pegah anak mit lahir hai bi semana oleh ipegah anti kekebalan tubuh nyan bek ne patih nyan program gop semana anak long bek anak mit lahir no kaya pegah lagi cina tuh ya sampuh di su bek patih nyan semana anak long semana cucu long yang ke helu semana kagle yo bak lintu anak azan menyajut deku mami hanjut dengku hami hanjut dan tarung lain yang jut teman jut na urang hanjut azan hana mandum urang jut azan teman ya tu hotel azan habe hana merumpak la ilaha illallah lagi urang baca kuliah ayyuhal kafirun ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abantum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abantum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu wala a'budu ana truk walakum dinukum waliyadin. Maka ji haimi ketika truk lintu baru rumah setidak ji ni tanya hai anak jeut kazan bek nak kalen motor panja kadang siap tai rental. Bak ni kalian motor Honda Raya su kadang ji toke sabu-sabu. Mio toke sabu-sabu pu yan Honda yan mu kapai nai rumah hoi. Man kepu di mana ada kena kapai dengku. Belean tanik pegah tanik ja waji mutajak Jumat hanjut. Musuh tanyo kadang buat renyan buat di euro. Dan mekatnya anda publo barang harum yan. Kaya ada Nabi Allah. Ngan kayanya anda surga ngan hana pahala mi manteng na pahala getanya ketika bunga tatuh cirit tabi kathe cok kahnya hana tapuna manteng le pahalanya makanya anak penting tak tabi pendidikan ilmu agama anak uranyo hana nak jo babut hana nak jo udaya nyan kan ya pajuh bu sagai bak drawan tapi bun depu yang bah hakikat anak go ya entat barangnya sehat ya entat barang jih sehat ibi peng 20 ribu ya entat kena sehat ya entat gedih sehat dengku bayarlah nak dra ne batai dra anak apabila hana ada ibadat hana manfaat kitanya kurunci Allah hai dengku pun pegah hana manfaat pelain na sokoh ling lemo menyanyian tujuan pelarana igop pidak hana anak naik peralamo lah peng tanya nalam Abi buji, tak boleh bayar ji. Tapi punya anak nak di ibadat, raya panjang manfaat kepada katanya. Antara lain, punya anak nak di ibadat, yan ban. Wate isembayang,
Tiuro semalam sembahyang 5 buah watai, 17 buah rakaat. Ketika leh baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tenggelam ikun amin, ibaca doa zikir. Rabbighfirli waliwalidayya amin. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah. Nepu ampun dosa kedua urang syik lun. Kok raya manfaat kepada kedanya urang syik. Nyan me sabah anu. Mamina anak 20. Tiuro semalam naik berdoa kedanya sertuh 70 ke. Hana ampun le Allah. Nepu ampun. Maka ji boleh boleh anak baik dua anak pengobu sini ipok 5 tahun sini kabeh Cina ibirun idu bak gede tengku bak gede tu anak 17 jan nyai jak bak nang rodanya itanya tatuh iya bak rumah yah tu tatuh bak rumah ma tu anak put kena lebut itanya mati syah anak dan tapuhan itanya hai tengku menyala anak putra dabi ke anak yo perkara rezeki yan perkara ne tanggung Allah Taala le gedanya manusia le nabi rezeki le Allah antara lain lu pernah contoh mi jamun kan baklung ni watai galam tro rumah-rumah pak tampung rumah macam apa-apa sapat nyan jak sekula lu bekah lu itanya legap pohon ijak jam-jamian ya bapa pernah kat dupe ke ibu yang lu bekah bapa pernah kat dupe bekah hana mala tu 10 dalam lokal 20 ro bekah trok pak guru ibu guru bekah ya bekah baje dimanggaan ke dampai ga hana baje lawetnya nya anak dro nyai plung-plung tak nyo tiuro semalam pedempuh kan to baje pakan kala gedanya boh kaya pajuh boh salak yang 3 bulan 3 watena urung woi Medan pajuh boh 5 2 bulan 3 ataupun ketika na urung woi di Itakengon nyan boh 5 ngan boh salak munya boh anggur ngan boh apel ge pelumah gambar le ibu guru ini apel ini anggur kiban boh nyan wallahu alam ibu guru hendak gedang lawetnya anak draw ne yang mencuruk-curuk orang yang boleh mau pakan le gedanya le ne pejut rezeki makanya boleh anu ya makanya anaknya bunda manfaat kepada gedanya tak yuk bak pendidikan ilmu agama supaya gedanya babandum yan ban bergelah dengan Allah Taala ketika tawa singah alam barzah olehnya la mukjizat lahir nabi lam kalih menghitan olehnya la mukjizat lahir nabi kalih mukah dalam pusat ikatanya lah dom na yang muputar-putar dalam pusat bak badan tu sehingga panjang panak kekoh yan ban hanatik ubut tinggal sehingga lok di pusat katanya yang bak mabidan nyan pakan luk tat pusat ni dulu jauh bertemun yang ladong kena pusat mutumbab gede yang pakan mutumbab tanya pusat ni hana pegah tu bertemun nyan olehnya lam lahir nabi dalam keadaan nabi tegom muka nabi mutangah ulangit nekun le nabi nehoi ummati nyan kehnyan mukjizat ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi Rasulullah nabi gedanya dari pun lahir nehoi gedanya umat sampai wafat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nehoi umat hadirin sekalian urang syik Lembang Bandung yang ulun muliakan bak ulun rasa nyo kemandang yang dapat ulun tuan sampaikan mengingat pi suasana gedanya lagi bak malamnya lagi nyorupa ya mungkin kahek gedanya nyo beri tahap luntuan la kemah dia atuh segala kejanggalan pun yang luntuan sampaikan yang inti ji gedanya selalu tak ingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan sebab gedanya tak peraya urang lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah
benetem akui getanyo sebagai umat ge dan bergebi syafaat drawanian kepada getanyo. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pu yang luntuan sampaikan bermanfaat terutama kepada pribadi luntuan dan kepada getanyo Bak Bandung. Dia ada penyampaian luntuan, kesilapan, kejanggalan, beri tak luntuan laki maah. Ino sama-sama getanyo taling jaro ta baca doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li qarabatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna wa yassir lana ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna wa yassir lana ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna wa yassir lana ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, istajib du'ana ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan bermanfaat terutama kepada pribadi lontuan dan kepada getanyo Bak Bandung. Dia ada penyampaian lontuan dan kadang hanam keneng, terkadang hanam mangat bak dengar nyo beriuk tahu lontuan laki maah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.